County ya Kisii nigo committee eretenete ansemo yobugachi wechibesa ase county assembly ya Kisii yaberege kubwatuka oroboti kubwatikana na mauncherero ya magendero inseye kiumbe gose inseye getengo ekyogetenete obugori bw'ebintu gose procurement korengana noroboti oruoni go chishiringi milioni 39 cyabere chigotumeka asenchera etariendonge ase Gusii asaba chumbe bonsi abanchira na noroboti oruna kugania ekiombe gerege kurwani obukurubi kya EACC akwene kiabuna ngokora kere obotuki na bale babwatiranire na mangana yobukurumi baba kwimokerwa egetambukiro oroboti orwasobwikirano nigo twarganire na Ndemo Stephen. Today being the 58th of September 2023 at 2:30 p.m. Magega yebikare 25 nekemo nigorere kamati ya public accounts yabeka bena ase bunge ya Kisii oroboti rwaye ase yare gutukomoroberi bwa magache bunge ya Kisii korosigwa maiga yokoyia ase bunge ya county ya Kisii ya kabere. In a number of instances, the committee will recommend specific follow-up actions including investigations by the relevant investigative agencies. Gwetero roboti rwaye nige kamati yabeka beno konyora kwaye gati yaye okobunwa kwa matiko yengenjo kwene no gwechitenda cie serikali egenda aba MCA bagike libokong'u ese emirime yakorire gaiga 39 million. That is what we were questioning. Na inde mwarorire ekero intwe twabugete nekibesa cioka kumbe ban hatiringa a process ya tendering ya mbabwa titimachikaria abwenerete igo mundare gukora igasi buni yabuoye neyega ne serikali. Ndio mambo ni matatu, lakini kabla tufikie mambo matatu, Mheshimiwa Spika, huyu jamaa ambaye ni mwanakandarasi ambaye alipewa hii kandarasi, Mheshimiwa Spika, hatuna budi, hatuwezi kupoteza muda. Mheshimiwa Spika, hata kesho, kwa sababu hili tunapitisha, Mheshimiwa Spika, hata kesho huyu anastahili kufikishwa mbele ya makajero ili anaweze kuchukuliwa hatua, Mheshimiwa Spika. The first question, if there was no tender opening register, what does that mean? Number 2, Mr. Speaker, if there was no implementation committee, how was the payment done? And Mr. Speaker, if there was no valid contract, does it mean this contract is null and void? Thank you. Magega ye chinkwana chintambe chia aba MCA nigo monogeri bunge ya Kisii Philip Nyanumba ara aba MCA gwake kura yogo itabirana gusegokana oroboti oruo. As many all of the same opinion say aye. Aye. As many all of the contrary opinion say nay. The aye have it. Next year. Maiga yege ikaro kia rero oroboti goitabwa nigo bone kamati yaganirio burai bwe bunge ya Kisii kwena noroboti oruo ase kiombe giokorwani obokurumikia EACC kubwati ngane yuwa soboime elio bali baratoke na mamocho koerirwe getambokero kieri chiko tuwate abune komiti egenda ase abantu aba EACC na abantu ba DCIO baligerelinge ekondere boronge ntobwati capacity yokorisi binaja lakini twakorera igo ndarate ondo beire giriti watu ibanda ndorere abantu tolisi baligereli tumanyenga kibasimbye cya tumegete abantu aba bamukiri w'igitambukiro gitidi ama n'abantu bari bobukurumi kiagera ubuno bwibi kibesa. This is an economic crime. Hawa ni kuambia tu pesa irudishwe. Warudisha pesa kwanza. Mheshimiwa Spika, la pili waame katika Kisii County. Mheshimiwa Spika, la tatu check. Hakuna story nyingine Mheshimiwa Spika hapo tukita kwa hii maneno. 6 September 2023 at 9 a.m. Kuripoteria Ndizi TV korwa samaga chama nene bunge ya Kisii Elietariane Ndemo Stephen.